Talofa Samoa, ma lori soifua ma le lange ma, tu whaatasi au tō whinangalo, ma o tātou loto. Se o tātou Tapua'iga i le atua, tātou talo. Lo mātou atua ma mānae, o le ona le mana, ma le mālosi ma lawa. Sa uni lau whanau, le nei Taeao fōu, e mo mori le vi inga ma le whaafitai ia te oelo mātou o tua e tō tasi. Ai mātou te langona lava lo mātou whātau waa whale angang. O lea mātou te pulu nau ina ailo lava anganga pa ia. Ina ia e a fio mai, pe soso ani mai lo mātou whātau waa. Ina ia whai aile nei sa au ninga i le ava ma le mi ngāo e te tau wai. Mai ua tuai le vi inga o lo lava suafa. Ono o Yesu wa mātou te talo mwala awa tuai nei. Amene. O le whaitau wina o le fionga pa ia alo tātou o tua. Tusi whilwhilia o le nei Taeao e tusai ma le whasinonga le tusi whaitau aso. Tusi ala apostolo le kalesia Roma o lona mta upo e walu. Ao lona foi upo e 35 e whaangata mai le 35 ma le iwa. O le a o whaitawina. O nisi nei o fionga pa ia alo tātou o tua. O aise na te whaatea e se ina mai tātou le alofa o ke viso. O le puapua ngā ea. Po le atu atu wale. Po le sawa. Po le onge. Po le lava lava, po le pangatia, po le pelu. Whapei ona tūsia, ona oe wa whasi o tia ai i mātou i aso uma. Wa whakita wina i mātou e pei o mā moe a whasia. A ua tātou manu mā loa ia i nei mea o malawa, ona o ia wa lofa tele mai ia i tātou. A wawa o mauti noa, e le mawhaia e le oti, po le ola, po a ngelu, po o alii, po o e manolosi, po o mea i nei ona po o mea atali, po o le mawalunga, po o le loloto, po se tasi mea na whaia, e le mawhaia e nei mea uma, ona whaatea e se ina mai tātou, i le alofo le atua o loo ia ke riso Yesu lo tātou o lii. Whamanuia tele mai le atua e ala lo tātou whaitau ma whaalongolongo i nisi ana fionga pa ia. Mai atu mau at pe ia te ia lon lava vi inga. Nei se ia o i le whaavavau lava. Le launga li suafo le te maa le alo ma le angang pa ia. Amene. Whilwhilia le whai upo e 35 e whai mā tātou mutua. O aise na te whaatea e se ina mai tātou le alofa o ke visu. O le puapua ngā ea, po o le atu atu wale, po o le sawa, po o le onge, po o le lava lava, po o le pangatia, po le pelu. On manatu au tuo le nei aso e tusai ma le whasinonga le tuswhaitau aso. O ai e whaatea e se ina. O ai e whaatea e se ina. Who shall separate? Tātou te langona whaatasi le pai mai i o tātou loto, le mawhana ma le whaala e au,
o upu nei ale apostolo Paulo. E tūlanga ese lava ana whaaupunga. Ai ona ua whaapitoa i uso ke usiano i totonu o le lau mua Roma. O le ai o lo tumu iai tangata whaatau. A o le no fuanga o tai al malo Roma. O lo pu lea le lalolangi i ia o naso. Le ti oma natunisi o le tusine nei a Paulo. Ua tatala ai le loto o mawhauwhaunga whale anganga o le apostolo. A o se manatu e tā ua i le whaila unga. O le tangata na taula mua e whaasala ma whaatea ese le au keusiano i so se ai o au mawai tangata i utaia. Sa o lava le mai ao le nei tangata ina ia tā o fia o na tau le suafo Yesu Keriso o le na whaasata roina na maliu na tanu mia i le tunga mau a ua toi so i fua manu malo. Ina ua taia i le pupula winga ese o le Keriso toi tu a o anga atu i tamasekoe sai ma whaasala le au Kerisiano na uma i nalo na fiatama ma si ona leo ua tete i le fefe ma le mata. Leli ie se a se mea te whinangalo ai a te au o te whaia. Tani leli, tu lunga e alu le ai, le a tau atu lava i a te oe le mea e te whaia. O na wala au leo le atua i a Anania. Alu e whae e o lima i a Saulo. E ui lava ina fefe Anania, ai whai mai le atua i a Anania. I nā alu ia, a wā o le ipu lava ia wa o filifilia e mo morilo i ngoa inu ese matupu ma le whanaunga Israelu. Wasu ia le ingoa Saulo ia Paulo. O Paulo wa filifilia ke riso toi tu. O Yesu ke riso o le mea lofa siri le ana whaia e le atua mo le lalo langi o tangata ola. O a whaingata ma pua ngā o wha mai whetai iai ma le tangata. E le ma whaia ia mawhatianga uma o na whaatea ese ina mai tātou i le alofa o le atua e ala ia Yesu Keriso. O le pua ngā ea, po le atua tu vale, po le sawa, po le onge, po le lava, po le pangatia, po le pelu. Wa tātou manu malo ona o ia, wa lofa tele mai. A wa o mauti noa, e le mawhai le oti, po le ola, po a angelu, po o alii, po e malolosi, po o mea i nei ona po o mea atali, ma ua lunga po le loloto, po se tasi mea na whaia, e le ma whaia ia mea, o na whaatea e sina mai tātou le alofa le atua, o loo ia Yesu Keriso lo tātou ali. Malu i tauina i tātou, i le manatu au tū o le nei aso. O hai e whaatea e seina. O Paulo le tangata sa whai mana wai su le whaasala. Whaatea ese le au keisiano mai o lato a inga. Ma a aina au mawai. Ina wai wa aia le pupula le ke riso toi tū. Wa suina na pese. Wa le toi fia whaasala. Ma fasioti le au keisiano. A waia whaai loa le alofa le atua e ala ia Yesu Keriso. A whai e au whaatasi le atua mai tātou. O ai se whaasangata mai. Wa tala lasi le neina lo langi le whaamau alunga, fia pule, manao tele.
o le taitai o Lucia o lati Mapute. O so whainga I mea tau, wa fesuru whai solo lo aile au Ukraine le fiaola. Tasi nā wata o lo wha salam wha tea I se nai tangata, mai o lato tofi, I so se tuli manu o le neila langi. O le mea moni, wa se sau wha afi o tato lau whanua, ai le ma mawha iai o tato manatu. O loo tupu I to tono le malo, o pule ngā li I mawhai pule I to tono nuu, e o lawa I to tono e kālesia. Tato te whaia loni whaai unga e le ami o tonu, fia pule, sa ili aia tato mea. Ma o ese ai tangata mai o tato nuu, o ese mai le kālesia, o ese mai a lato ngā luenga. E tu tusa le tātou malati Mapute o hiti lai si a mani ma iri a mini Uganda ma isi. O upua le apostolo ia I lātou uma o sawa ina a toa mai lātou a fia le Komiti Faamisionare. Aua tau te pupoli. E le mawhai e neiti ngā o na whaatea I se ina mai tātou I le alofa le atua lo o ia Yesu Keriso. A o Putin mala tātou vāenga. Te manatua I se whaiwhi au. Na whaia le loto e se tasi o nofu tū mau. Na umine te talo. Mai uai na moe se tasi o tama onga. Na paole o telele. Le se o le nofoa ma le kesi. Uma le lotu. Fiu le whaiwhi au e whisiri po aina pa o. A wale aima se tasi e tali le whisiri. Whai mai do le whaiwhi au. E siri lava lo ula ia tea. A le ula le I le atua. Oka se matautia ma matu ia. E tua ia. Ai whai mai. Ta ua I peo he rota ane tipa mua mua. Le tama loa na sa wai tangata ai maise le au kewisiano. E le whaatari anufe se ioti ana amata leo le lato o ngā luenga. Ai whai mai na ati o laina anufe a o sa whai lo na fua sa wā ma le alofa. Manuia whi awo le ne yaso o na o Yesu. Amene. Tato pese atu I le atua, I le pese ua saunia.
te o tātou tālo. Siri ese lava oelo mātou watua tō tasi. A wao lea tua I tumu lea lofa, ma lea lofa muti vale. O lou lava lofa ala ia Yesu ke viso, ua ia ave sea whainga tā ma puapua ngā leola. Ai na te au mai ale malo si fou, o le noto tele, o le whaala au. E mwhai ai ona whaatino o mātou wala au wina I aso taitasi. Whaaftai no mātou o tua, a wae ui lava ina panga tia le lalolangi, I pūlenga sa wā o mātou taitai. Ia ai mai se fo I le a afia I le wha mai ko viti, o mai lava I to tono o se o mātou nei atunu. Ai mātou te whaafetai pēa le ri I e, a wae ui lava I nei whainga tā ma puapua ngā. Siri ese lava lo ua lofa la veai I o mātou tangata taito tasi. Whaafetai wa manuia lo ua tunu, manuia taitai, o lo mātou mālo, taitai o kālesia, taitai I to tono matanga luenga o malawa. Ia ai maise tono o mātou no. Whaafetai na mawhtanga malawanganga pa ia o lo mātou soani. Lo tauto o lua pea, ai maise lava taime tau so lo muli ai na mātou o la whaatua tua. Whaafetai le, a o mai a lau fionga pa ia, tā pena ma a o a iai pea lo mātou o la tau mwhai atu. Ina ia o la whaapa ia ina o mātou tangata ang sala. O la mātou whaafetai e siri mea umalawa. Ina ua e liu tangata e ala ia Yesu ke riso lo mātou o lii ma lo mātou whaola tō tasi. Na ia saunia le whaola tanga mo I mātou uma. Ia tu maupea I nau fio le vi inga ma le whaafetai, o le whaamanu ma le whanetanga, o le mamalu ma le pule au au malawa. Nei se ia o le whaamamau lama. Ia lo mātou wa tua tali mana oe, manutia lo mātou nei atu nuu I o au alofa. Alofa ngia o mātou taitai, se ia o lava I taitai o mātou a inga taito tasi, taitai o kālesia kevisiana. Ia iai lo wangalelei, fo a ia I lātou le tumu ato o toa, whaia lātou whaai unga I le tonu, ma le ami o tonu e te whinangalo ai. Mātou te tālo, alofa ngia nā ia mātou whānau, whea ngai mā o onga. Ia e tausia ma manutia lo lātou wala, fo a I le poto a toa ma le whautauta. Siri lama na mātatau māwa ia te oelo mātou watua. Whamanuia ia, tānga luenga umala mātou mālo, whamanuia ia, pisi nisi ma so se whalapu tonga, o ati na e taito tasi alo mātou atunu. Ia wheso ani mai lau o fio, no lātou vai. Mātou te talo, ia lofangia ia, tama whanau o lo mātou nei atunu. Whea lava ole, ke lope o lo o au mawai. Ia o atu iai le mana o mātou te talo, ma ia whaatu mawina lo lātou o la whaatu o tua ia te oe. Alofangia na ia mātou tamā mati nā mātutua, o ai o whata o tolia I mai so se maota ngase po ahinga foi. Lang malula o fio I o lātou tau tonga ti ngā. O ai foi o maua I wha anonoanga, wha maise ma wha mawhanawhana no nganga. Mātou tatalo le li ia awai, le ato toa lava o mātou tangata. O le mātou te whaolo maau lo fina ngalo wha maa ngalo. Ia vere toto ke riso lo mātou o lii ma lo mātou whaolo. Wha mamam, wha maa ngalo ina ai o mātou tangata. Tu mamai o mātou lunga, o lunga o lau whanau whatua tua o malawa I neila langi. Te manuia ma le file mua lau fio le tua lo mātou tamā. Le anga le leo o Yesu ke riso o lo mātou o lii ma lo mātou whaola. O le mahtanga le motusia ma lo lava nganga pa ia.
nei se ia o le whaamavau lava. Amen.